Malala mali e aho e ki mo lele e tonga kutoa fia ki taritani lele ki mo tonu ki o mo ngā hiongongo mo le tio kai o maafoki televisone tonga ki he hoani. I he wakaiko ia ki ngāhi ulu i o ngongo. Ngāwe ae podo ngāwe whanua ke wakai i ngāhi whaihala kuhoko ki ngāhi ngāwe whakakelekele o lahiai ai mole ngāhi konga kelekele ni i he totonu whakalao. Tō mateo teo e kapneti kia whaahinga tō uni ai palemia ki hono whasisi i nā wahe ke tokoni i hono whaivia ko ia e whanua i hawe sia ai lolo i tongani. Pea i kona e he kulupu i whipalasa i kolistonga i whi au i whipalasa whawhanua nōsila ka i he kulupu ko ia tō pō. O kuto i e pe ngāhi tala noa kehea na iangi pe he ai tau wakai ki ngāhi o ngongo me he malai ko ia sipoti ka uma ai tō unga oi ea. Ko e wakailewa e ni ki he whakahiki ko au liliane polotele. Kua ngā une poto ngā awe whanua me ngā koloa whae na tūlake wakai i. Whakalele e ni a ngā hi mata mama ko toa pe o kuhoko i ngā awe ko ia ki e ngā hika venga a whakakelekele ko hi ko i hā mai iai e ngā awe whaihala o kuhoko ki e ngā hi mea whakakelekele. Ko hono whakaha e ni e he minista o poto ngā awe tuke tātani la fusi mālohi loro tonga e ni ha whakataha pe whakaikeke makehe e ni mo ngongo ai le dio mo televisone tonga i he pongi ko ia oi ahoni. Ko e ngāweni ko e konga i ai tuku pāe poto ngāwe ki hono whakapapau i o ngā unu wame ki mu a hono whakamāpo opo mo hono wakai i o ngāhi kōle ko toa pe kakai e whanua ai o tuku atu ki he poto ngāwe ta te whito eni ki hono wakai i loto i he uruaki aho ngāwe e te au ai pole anga. I me ai minista e poto ngāwe tuke tāwhus mā lohi nani pehe o mahino me ngāhi ngāwe whaihala koe ni o kia e kaunga kia e kau ngāwe i loto i poto ngāwe ka ku whai ngāwe ngai ngāwe whakalao ki hono wakai i e ka vingani o kau kei hono ātita i le sisita kele poto ngāwe. O ku kawe mo e mole e kele mea ki nau tolu nau totonu ki ai. Pea mo ngai tutuni pea ku o ku hala ia pea ku osi i he whamauanga o whakatonu. Pea mo ngahi ngāwe pe whika mo kele e kawe pe mo kai e meitua. I he taimi ko mahi noai ko e ngai ngā ko whika mo kele o kakaina kai ke whaia ki he ene totonu. Waku e ai kele o ku puke ia he kakai o totonu ke ua te nau puke he nai fōi i he fōnga hala. Pea ene pehele wa o ku kai ke taha pe hono tawhaaki o ku matala. Ai ko uraki o ku e kaungai ke kau ngā koe poto ngā ue. Ai aku nau whewhai aki mua kakai meitu ake nau whakahoko ai ngāwe koe ke o mai hangahi pepa mo hangahi whakamatala ki he minister ke whai tūtū ne. Ai au tōku mahino e nai hala. Ai tau behe koe collusion. Nau whelotoi ke whakahoko hangai mea pehe. Ko honoa, ko ha taha e meitu aku nau whengāki na tore mo hatoa taha ai poto ngāwe. Ke whotūtū ha mea ke o mai ke minister ke ne tāri ka ku hala ia. Whengāki pia mo e totonu koe kele pia mo ne tū whakalao. Pea kai ke ngata ika kuia ngahi mea ia eni, ko hono ngā koe kele ki he tau mua ene kai ke uhinga iki hai. E tau te whito ki he lisi koe Moimoi o ngahi api. Paka whakamatala kau o mai ko whakamatala ko hala pana uhinga pia ke o mai whakamatala koe ke tonu. Ai koe ngahi ngāwe ko whinga koe ke whakatonu. Paku mau ngāwe kai mo whotutu ke whai ngāwe koe ia. Ai ko hono tita e sita kele koe poto ngāwe. Pe ku hāma ia ngahi ngāwe pe. Ko pare ku hāma ngahi ngāwe pe. I he tawhake koe ki he whingai aki mo e kakai a poto ngāwe pe koe whingai aki ha ongo whaahi ke o maha mea ku hala. E ala lau pia i he lau ko collusion pe koe whakatutu ke whai ngāwe pe ku hala. Pe koe fraud pe koe ngai kā. Kaua e pepa mo e whakamoni loi ki hangai pepa ke o mai. Forgery. I he tawhake a koe ka pau kau e ka hakau ngāwe iai e wakai ia pe ku whepaki ia mo e
whatongia koe koe tō tahanga o conflict of interest. Pe koe taha ko ha, ni ngā halaka no mawhai he, abuse of office. Aka mea koe koe ki mau wakai ui. O mātunga ngā we ni ki whakarele I ngā hinga onu whakalao holo I ngā we ki ngā hikonga kelekele, o tā te whito e whai e wakai ki hono whakafoki o ngā hikonga kelekele o ki ngā toru to tonu whakalao, mihandi ihine nā mauta e whakalao ngā hikonga kelekele ko ia. E koe mea mahu inga e ki aupa mahu inga ki he whatongia ia ko e ni, ko hai wahane totonu ki ha kelekele. Ka ui kai ke ne mau e ia kelekele ko ia pa totonu ke whakafoki kelekele ke toko taha totonu o ku totonu ke kelekele ko ia he ku tau whai hala tātou e ke kelekele pa tau whai hala ke kakai ai puke e ha taha koe ke totonu ke ne puke kelekele ko he koe hala whai tutu ni moha mo ngau e ku o kakai Pe he toke tāng fus mālohi ka whaiwhaiange o ku whātua ngai ne mau I hene lao hia. Ko paulewa ke hoko atu ngāwe kia I poto ngāwe polisi mo e komisoni ki ono tau I e whaihala ke hui ke whahoko ha whātatoro hia ki ngai ngāwe ko ia. Ka I heroro tonga ni o mahino peko I ngai ka venga whakakelekele o whelawe I me ngai ngāwe whaihala koe ni kua osi I he whakamau angalahi. Neonga ni ka aku kei hoko atu pe ai ngāwe poto ngāwe ki hona wakai I whakaleleo I ka vingani ke o hike whakaamu ke tuku atu ha sewe si totonu pau whalala anga mo wawe ma ai ka kai o he whanua. Ke o hike kei atane nefu pe lolo tongani tu o ngā wesia koe koloa lolo I mamani o kau ke atongani o ku kei whakahoko pe palani pule anga ki ha taimi e toi hiki pe hiki ai e tu o ngā koe au ki ai atongani me he lanu mata levolo uluaki ki he levolo ua tolo moe wha. O ku kau ki heni e nau tu ma teu ke holo ke tu unga wāhenga o e gau me mipa kapneti ke toko nia ai ka kai fia ma bibili ka whaiwhai yange. O ku whakalalahi ai wesia atongani I he tu unga ko ia lolo whamamanlahi. Ka koe whakaiki ki mō senolita toi vai. Nā e whehu ia e kau whaiongongo I he whakatahama kehema e ki pali e mia e wike kua o si. Pe o ki aina I hapalani pule anga me kapineti, ke holo ki e nau tuunga wāhenga ke whakatatau me palani e pali e mia ofisi ki he ene kapineti. O ku mātu unga tūtu uni koine pali e mia ofisi ke tokoni ki ono whakaivia e kakai o tu laweango fua ke he wesia me he hiki e to tongkoloa lolo. Nei tala no pele whawhanua ki kawi ngani o pehe, o ku tūma teu pea kapineti ki ha tūtu uni pehe o kapau e te alu ki te whakalalahi ang e wesia o e koloa lolo. E malawa pe, ai koe kawi ngai palan ngau ko mau siuki ai, o ke ngai whaunga ke whaivia I kakai ko wesia he hiki koe mau inga lolo, pe o ke ngai palani whapot ngau e, mau tonga sio ki ai ko hike fasisi mau ngau e aki ke whatolonga ai koloa. Na mau whatonga I petutun ko ni e kapneti ko afisi, pa matutun ko e pare mi afisi, ke holoki na wahenga ke a pese te wano, pa ne o si whapa mai pen I he kau minstao o eke mea ne po, ke na mateu pepe na iaha tutun tatau ka nau tolu. Pa ko tare atu he aho ni ki ta whangongo pe ko uhi ko taim koe tuku atu ai mau palani ki whaivia I mo popo I kakai whanua e tok mahi noi pe iame pe he pe kai kau kike uwhi e whai kai he aho ni whaingo fo pe ke au ke whahoko mea pe au anga mahin pe ke ai kau ngā ue me kau ngā whapure anga pau pe ke tau kau whakataha o ka pau kuha taim whamamai. Kei kehena te mea no pele whawhanua o iai ngahi whaunga kehe pea pule anga o klolo tonga lea I ke whakahoko o ka whaiwhaiange e te lahiange ai wesia o I koloa lolo. O kau ki hene a lea I ki he tuku hau whakaataa, toko nia ka kai whaingata ia whakaesino pehe ki he polokalama tokone pule anga ke totongi uhi la. Kai kehene o ngahi palani ko e ni ka aku ke I he levolo lan matape pe whainga maali e pea tongani I he tuunga o ku iai ai lolo. Mai ngonga le te o me televisione Tonga ko Nolita tu I vai. Kua ikona eni e he kulupu I whipalasa ai kolis Tonga ai taha o ngahi pale makehe o whiau hi whipalasa whawhanua anō sila o iloa koe Brass Band Championships I he kulupu tau tupu peko youth. Nā nao toi pa kaupe foki I he vei pā koe e whiau hi kulupu di ka te tawakai ke whakaiki ki mō popua aho.
Na e tu ki mu ai ai ka wifi ko listonga I he kulupu ai youth pe whikaua I he kulupu ti. Nei ai mai pale mai kehe ki he solo tu ki mua I he kulupu youth ai ana I kuna ia he taha I ka wifi ko listonga ko pesa Latu. I ne solo ko aneti ne whakari ali lolotonga ai whi auhi. I he whamatala na tuku mai ki o ngonga I le tio me televisione tonga. Koe kau atu e ko listonga ki he whi auhi ko ni Nuku'alofa. Nei mātu unga pe ia I he whakawhi nei whakahoko ange me Nuku'alofa. Me he kau taha I whi palasa whakawhanua a Nuku'alofa. O tālieni e he ako anga I he tau ko o si. Ai ana I ka mātai pe me he tau ko o si. Ai nau teu teu ki he kau atu ki he whi auhi ni. Ko e toko tolku ngofulmani ma whakakatoa, ai whanau ako I he kulupu I whi palasa I ko listonga, ai ane nau whalau atu I he wike ko o si whakataha moi pule ako moi tokoni, pe he ki he pule I whi tokon Palestini kau taha ako tutuku, moi kau whai ako, moi mātua e ni ihi, ko e poupou pe ki he whenga whanau I whi I he whi auhini. I e kakato e whiauhi I he whakausinga o wike ko o si koe momeniti whakawhiawhia o pito ki he kau I whi pehe ki he kau poupou. I he mahino kua lai whainga na e whakahoko o nau I kunai ai tuki mua I he whiauhi o kulupu youth ai ane nau kau whakataha I kulupuni mo ngahi kulupu kehe e wha me Nuku'alofa pe. Nei kunai whoki mo solo tuki mua e pesa Latu o ne whakahaki o ngongai le tio mo televisione tonga e ne whiawhia mo ngo I loto mawhana I he ikuna makehe koe ni koe hi koe teo lahi nana whakahoko ki he whi auhini. Ongona mau teo koe ke mau whatongia. Ne ongo mo ko me aka mau aruse whaive mau moui ke mau haola ku le eange e mau whi. Wa moe ongo e tokoni ko e Kristutuku e mau wala maa whana o mea koe mo au kai be wike kotoa e aho kotoa e wike e o ki popo aki pe o whakamua pe e iki e te ngau e kotoa pe o kuwhai mo ki wes lauroto pe toa mai karetia vana wesi wa yonga me te mo whai maa whenau kai ngau ke iki e ka sere kakai ki popo no pe ki wes ko ni mo ora tola pa munga o te mo whai o te mo ai ke sia Tongatapu ke sia mahai mo ai ngau e pe ke lang ia e o tua. Ko whi auhini nei whakahoko ia I weninga toni Nuku'alofa ai nei whakahame he kau Moimoi whalau mo kulupu I whi. Ai tako lahi ai ka inga tonga mo kau kolistutuku kolistonga ne nau kau atu ke poupou mo toko nia e whenga e whanau I whi. Pea ko kakato ai whi auhi pea ko nau whiawhia kotoa I he ola lelei kua mao e he kau I whi. Kua whakahai komisiona Pelisone laini mano whetoa koe tōlai taha o ginau tole whanau hopoa te lorotonga tau hi Pelisone wa toli ko ginau tolu ia ne tautea he lao whilawe I tonu moi whaito kona tapu. Aia ko honu whakaha eni e mano whetoa lorotonga whakataha me kau whaiongongo I he wike ko osi. Ka te tau wakai ki he whakahi ki mo senolita toi vai. Pehe, komisiona Pelisone laini manu e whetoa, koe kotoa e whanau hopoa te klorotonga tau I hoa toli, o kwheunga mo toko wangi au whāwalu. Ka I he toko lahi ko ia, koe pese te tolunga full-tupu ai whanau hopoa te kwhelawe I tonu pe mo I whaito o Tongatapu ata pe. Pehe manu e whetoa, koe e tāili ki he tuu ai kaha au, e te alu ke te toko lahi ange kakai o kutauhi I hoa toli o whelawe I mo e tufaki mo hanongawe aki o e whaito o Tongatapu. Nei anga maheni ki he kohili ko hialahi taha ko kai haa mo hai whale. Ko nea koe whalai taha koe a pōpula ea koe hia koe hai whare me kai haa. Koe aho nia koe tolai taha kone whana hopo a te koe plugs. Ai u whahofoa ke pese te tolungu full-tupu. Pese te tolungu full-tupu e ka pōpula ea koe whahinga whamoa I nau tau he hia kone plugs. Ai pone tu ke kahau e tolai taha pe a pōpula hia koe plugs. Whilawe pa mo ngai pro kalamba koe e
ke whana hopa te, programa whaliru, i o ke pe ngahi programa ia. Again, ai koe kai ngahi funga waka, kau tagilo tu usi wahe pe ngahi aho pau ke na o mai whakalere, ngahi programa whakalau maari he, ke whana hopa te. Pako pau ke atene, kātoa ka pōpula ia he ngahi programa whakalau maari he ko ia. Te tau bepe ku te hae siasi ku te kau kai ko pau ke te atene. He ku usi wahe pe aha taktage, whainasa ki ngahi siasi. Lolotonga ni ok mahina o ku whakahoko pe polokalama whakaliwanga ai potunga i pilisone pe moi whanau hopoate o whakatatau ki ngai hia taktaha na anau whakahoko. Mai ngonga le te o me televisone Tonga ko au sanoli tātu i vai. I he kei teu timinet polo o tangata whawhonua a Tonga ki he whiaohinet polo i whisi e mahina kahau. Nenga unu atua i e kautaki mo e toe ngai timi o tūwhi ngai vewe kotoa pe i e ngahi matawhanga o Nuku'alofa i e whaamu ke i gai ngata pe hono tauhi ke maamo mo uilele i e atakai o Tonga. Ka koe konga eni e hounga i a e timi i e ngahi tokoni me ngahi kautaha me ngahi bisnisi ke he kehepe i Tongani. Li te atau kapo mo i whakaiki ki. Nā e uho hengi e whakaosinga au wike, ai kautaki mo e toenga o e timi o whakatataha ki e Elia PSB. Ki ono hiko e vewe kotoa pē me ngahi matawhanga o kamata me Elia kongakawa ki Popua. I e whamatala e pule o e timi, Roman Waihu na ane pehe. Na makatuunga eni e ngai whenga ne whakahoko, koe ui koe ngai whakamole whakapaanga, ke whakakakato ki mua i he nau wholau atu ki whisi he mahina ko me. Mua o e polokalama e pongpongi ni, koe anga maheni o ui koe walkathon, koe walkathon ni koe ai kaureka ako. Pena mau whakakaukau ki mauliriu me he walkathon o ui koe rubbish-a-thon. Ai koe tau mua e rubbish-a-thon ko no whakahounga ai ngahi bisnisi, kehe i Tongani o punau tuku taimi mo tuku mahanau ki tokoni ki he timi, ke malawa e tau mua e timi o wholawa ki whisi i he mahina katuhu. I e lolotonga ni, kua o take atu e ngai tokoni ki he timi whakawhonuani, pia ke i tatali ki e ngai tokoni. Ka kua whakapapau i he pule lahi e kautahane tipolo a Tonga, sa alote siswha, ai tuku pā e pule anga ke tokonia e wholau ai timini. Tau te whito i he totongi o e wholau, pe koe e a whea. Ko tui koe ongo lele e pongpongi ni, tau te whito ki e National Men's Team, ko e pule anga Tonga, whakau he ko ngāue whalakonua, ko nau tukupa, ko nau tau te nau fua e tau homo airfare ki whisi, ko e tau paspasi, o whai unga e mo tanga whamanu. Koe ka tokoni, wepa mea si ien, tau honga ia au pito. Lolotonga eni, ne whakahae whafofonga e kautaki ngā ue mi he timi, Celia Lecha. Ai tōma teu pea timi ki he wholau amanaki ki whakahoko i ono whafofonga i a Tonga ni. Ia koe teu koe timi, nei kamata mai pe me sanuali, ai ana e osi ai pe timi whakawhonua me he tau ko osi, pena e iai pe mo ni ihina e toki tātānaki mai pe ko, whiriwhiri mai actually, whiriwhiri mai me he ngahi tournament, me ngahi timi e ngau poto ngā ue, pena e kamata mai e me sanuali, kamata mai training, ai ko taimi mi o ku mau training me tu o whā, tu o nima he wike, pa koe lewa mo aho e taha wike ko toa pe, o ku whai e tau pehe pe ko classroom te ia timi, o ku ai pe kau pe pa mo training e different aspects, hange ko discipline, ko team culture, ko e whakaurungaanga, whakadiscipline mo ngahi mea pehe. Kai kehe, koe polokalamahi ko vewe koe ni, ne tokoni kia i e kulupu whakamalo i sino kautoa, aia ne vai ki nau tolu ke kulupu e tolu, koe hui koe kongalahi o Elia ne pau ke hiko i e whakaamu ke kai ngata pēho no whakahae honga ia he ngahi tokoni ko nau tai maali ai, ka ke whakaai ai pē mo ui longo mo ui, mo no whakapapau i e tauhi o e atakai a Tonga ni ke maa mo ui lelei mo whakaofa. Mai o ngonga le ti o me televisione Tonga, ko auri tea tau kapo. Pea i he toe peha ngā hilau houa pea ka mātai whiau sipoti whakakolisi e ta ua noa wano. Kua whakahawhi e whia mo i gai kei whaatatalia i ngai apiako kolisi ke nau
whakatete mo whakawhiawhia, ka tau te whito e na whakakaekae i he paa ke te whaiwai wike i he wikeni en kamata a pongpongina, i he te waki koe ki kamata pongpongi ai sipoti, pe koe whiau hi whakakolisi o ngā hi kolisi ki he taoni. Le te atau kapo mo i whakahaiki iki. E au tono e ngonga le te o Tonga, ke ni ihe ngai apia ko unau veipa i e whiauhi sipoti o e tauni. Ne mahino ai a mateuteu ko wa usia i ngahi apia ko o i kai ngata pe i mateuteu e whanau sipoti, ka ku os mateuteu me ngahi ako anga, i hono teu e nau ngahi whakakaekai ke no poupou a ke nau whanau i he lolotonga e ngahi whiauhi. I e whamatala pure ako o e Mamaloa Site School, whiau Moala. Nāne pehe ko lau maali e ia au alu ake whanau sipoti a Mamaloa, ko fia pe mo whakawhetai i e whaki iwi ai eiki. Ka koe mea mahu inga taha e nau tuu whakataha ke teke mo poupou a lau maali e fia, me lino mo e ua ngā taha e whiauhi o e tauni. Ko teu ko whai he mau pule sipoti, o ke e whalalalahi ka te nau tolo. I he teu ko nau whai ko e te wake atu mau whakatahatapi he middle school, Mamaloa Middle School, pēr ko loto lahi pēr ko whalala au pito ke te nau tō ke teu ko nau whai, mo toko mea eiki. Ko e whaloto lahi pēr whai ko e sipoti ke whiawhia, pēr kai ko ia pēr ko e mahino pēr ko eiki o ko ne tataki e nau whinga au whai, pēr ko whiawhia whakatape, pēr mo e melino, pēr mo e wawonga taha, pēr mo e whakaha e taleniti i he whiawhia, i he kaumai a eiki mo ki nau tōlu malo apu. Lolo tonga e ni, ko whakahāia me he pule sipote a ko maulunga tupou, tautou o whawea, ai i kai ke nau kei whaatatali ke nau aliaki i teu whaiva a pongpongi. Ko whakahāhai he nau whanau sipotia tali niti mo e iwi ko nau tai mali hei ke whawhawhunga i honau apiako. Ango nau tawas whanonga awas mau e teu ia. Teu bea ko malunga ko tupou ke nau hopot ki mala e o whahaha nau tare niti, nei whake o tua. Ko e whaloto lahi bea, e ngai tim sipot ko toa bea, ka au maa bea tim sipot a tupou haini. Ko e whatang bea mao hawhi au whiawhia, pa ke kau e o tua ngai mea ko toa bea. Wak mau kau whataha hen mo ki whanau spot me marifih mo si Tongatapu. Nengo nau lama mai bea o whafunga e a marifih mo si Tongatapu. Kak mau ngau bea mau whiawhia, te kau whataha mo pik nau tolu. Te wat ke whafunga e ngahi ako anga ke whaspot e tau. Mono peke ngahi kim sipot e ngahi ako lalahiangi. Ko e tala monua te me ako maalunga ko tupou. Tau toku maheni behe o se sipoti. Ko whalot lahi beha, ai behe lo toke lah. Pake kei lang-langia pe o tua ngahi talenit ko toa pe o teo ke whahaha pongpongi. Ko ia pe malo. Mahino pe o i kai ke kau mai ke whiau hi e tauni e kau sipoti me he lono aha lai walu. Ka ko mau mali e pea whanau sipotia me he korisi mai le whihi mo siu Tongatapu i he ako maulunga ko tupou ke nau kau i he veipa o e tauni. Lolo tonga e ni o ku longolongoa a pe me ngai whakaekai mi he ngai korisi me ngahi ako anga kehe ko no teke ai pea taleni te whanau sipoti ho nau ngahi ako anga taktaha. Mai o ngonga le ti o televisione Tonga, ko auri tea tau kapo. O ne ngongo whakalata whanua ia mo le te o Tonga uroa ki mai o wā, pehe ki televisione Tonga ki he hoani, koe ngahi o ngongo me he malae o e sipoti hoko mai a mō piea olie. I he whetaki ni mai komisoni whamawhora rea Tonga me potungau e ngahi ngau e whalata whanua pe mia. Malawai ke whamawhora te malae o sipoti mo e whiau hi Super Rugby Pacific Manoa ua no.
Whamalo ke Eik Minister me tawhani sipoti ai potunga we i whenga aki ua whakahoko. Maloma tau ki whilo ngoki koe wakaini ki malae o e sipoti. Na e tūlolo e pēni na tonga ki timi ahi mi ha moa e fōfua wa inga o timi whewhine me pāsiki i e pāke te whaiwā ki kai koe tā hiwa ki hongo fulu i whāsinga o e wike. Koe wainga pēne ango te mini ke whiriwhiri mea i e squati ki e whiahu koe a Australia e whaasinga e tau. Ai koe konga i e toka teu ki e whiahu supa ho i kwhawhine tau fo ou. O ku whakahistoria e waingani he koe fōfua taimieni ke whiriwhiri mai e whanau wharoto whanua ke veipā i he le volo koe ni. Pe tai maari e tau whanau wharoto whanua i tonga ni kai pe whuki ha moa i e wainga ke whiriwhiri mea e pēni na Pasifika. Nei whakawa he senta whakatauk mata bea mei he pēni na tonga mere kei ai fōfua poine papa tohi kai tawhihu e pēni na Samoa o tau korose laine tata o ke tāna ke poini koe tāhiwa ki e nima i e konga ulua ki. Ka koe whoki iwha konga hono wā na e tāpuni he temi taitari e matapā ko toa pē mei he pēni na Samoa ke toi whotu ha poini kai whaiwa e whauiti iki kai pakihiki he pēni na tonga o toi tāna ki atoa e poini e nima i he konga hono wā ke unuhaki ai e papatohi kai o tāhiwa ki e hongo furu. Kai neonga e urungia e pēni na tonga o koe ai e māmaran mata ku holo mai bea mi he kaha o e whānauni tēnā wala whawhi paki i te wā ke whiahui koe e Championships ai o amanake whahau ke whisi a tā whitu ua taha mai wani mai māhina ni. I hene pehe ko taitari mai ai a whisi ki he whiahui koe ai Championships a Oceania ai a koe lo wha me tongani manusina Samoa mi ha moa kai pe whoki Fiji ana mi whisi o veipā ai ki hawe pāsiki i loa pe koe tapatolu aho i kwhawhine. Ko e wakailewa eni ki he tuonga o e ea, i hono tuku mai mi wakaimatangia tonga whakahoko atu e Vaiola vai Nikolo. Mala lau malea ho eiki mo lelea tonga kotoa tai te lelea pek mo tol he whiawhini he tau whamatala e anga. He tala na lalahi koe e whiawhini ko e matangi lelea pa mo e au malia lelea ko ia ai kamata anga o e whakamaho inga i o spoti ko ia ngahi kolisi. A pongupongina o ko whakafofa pite tu unga o e ai o tonga pongupongina. Ia pe tokanga ma kehe ki altama ki o ngā oni mai me he potahika te rikitonga mo te rikitonga lau pule lulu. Ia o mai to pule lulu. Whafuki to pule lulu e hangai ua tu moto i Nuku'alofa ni pe fuki e ua pe koe altama ki koe ni hono hala whanonga. E whanonga tia ua uha nof pe ua uha. Ki toke lau ki ngoni wawa o pe foki o tu hapai i whalai te pa mui whasinga ko ia oi wike ni i he tau wakai ko ia pe me whiawhini. Kai tupe mua ki tau hanga mui lelei ai ua koe ni koe hui koe no siofi ko ia ai sporti ko ia ngai kolisi i he wike ni. Ka koe imisi sate lai tēne tau whaiwhulonga mahi ahoni mahi no pe altamaki nei nof pe ki toke lau ki ngoni wa a o awhia pe fotunga o ilangi ngoni wa e pe mangai ua tu motoka. Ko wawa uha apai Tongatapu e ua pe motau potai whatonga ne lahi alo maali pe ahoni huelo lelei mai fofonga o i laa pe a whakafua whapite tu unga o e ea. Ko tau wakai koe aho nima ka hoko mai, ai ko a pongi ia o au ke tonganaki koe au wikeni. Ai ko tau wakai ke alomaalia ko ni whakatonga ke koe mne ke whitutuku mai alomaalia ke kota o tonga a pongi ia i he kamata ko ia sporti whakakolisi ko ia ai ngā kolisi a pongina pe a koe pule lulu lewa. Ngā unu mai altamaki i te rikitonga pe mo te rikitokala pule lulu. Whafufua ke ni o maha ua uha ki Tongatapu ni pe mo e wahe tua pule lulu pe uikeni. Pe e hanga he hawili pe mi he tonga mo tonga hake o te ke hake ngā hei ua uha koe ni ke nofo pe ki haapai wa wao kai uma aiongo ni wa i whalaite pe mo e toko naki ko ia o e uikeni. Ko tau wakai koe ke whamatala ia ke pōni o au ki a heng ia tau ngai vai whonua. E matangi lele i hoko atu ai tawhitonga ko ia ai langi pa mo i hahau ko ia whungai whonua. I pōni o au ki a heng i maa o lala tako te krisi o te se ua tolu. I ngai vai whonua ko ni whakatonga o a peke te krisi o te se ua nima. Ki toke lau maa ki heongo niwa. Pe koe hawili me a ngai pa mi hahake pe mo i tonga hahake maritahi o fuki taha nima. I ai pe ngai dai me ke ia o ke maritahi wanoa ki hoa
ia ngai daimi I he ongo niwa I he pōni. Ka toka maali e pētahi, a tau te whito pēni ke pōtahi o wawao mai te tonga pē mo te tonga lau, whawhawha pito eni ki he tautai ta te whito, ki he whanki waka tautai iki. Peka tau wakai ko ia ke he apongpongina, kamata ko ia a spoti ko ia ngahi ko lisi, kau mai kia e ngahi ko lisi pa mei motu, hoko te matangi lelei, pe mo e ulo lelei mai fufunga o la a pongpongina ki o tau ngahi vai whanua ta te whito heni, ki ni whakaofa ko ia ke kamata a spoti a pongpongi hawili, a me hahake tonga hahake pe a pongpongi, hoa e whiawhi pe a pongpongi, e toki te kai ki he toke lau hahake, a ta te whito ki haapai Tongatapu pe mo eua, pe a pehefu ki o tau ngai potahi e whatonga, I he maritahi I hongo furu ki tāne ma pe a pongpongi, kau e ni toka maali e ki e tautai, pe a koe maa whanatahi te klesi o te asi, e tolu noa ke tolu tahi o tau ngai vai whanua a pongpongi mahina pe, ai ke hoko atu hai alamali e a pongpongi. Ka he tau wakai ke tai me tahi ke kau tau tai ma toka tahi he pōni o swani ma pia me hongo fulu, tau maali he toi kuata ko ia ki he ni ma a hengi, ho pake la a pongi he toi walu ko ia ke fitu, pe hau poi mahina a hengi o sta fitu, pe a me he tolu ko tau whanonga tuen ke mahina fo he tau nakia o e wikeni. Toi ngā koe whamatala ea ke wikeni, hoka te alamali e pule luluka ko hike al tāmaki koeni, o kuloki mai pe me I tere ki tonga pe mo tere ki toke lau, a tene o mai ha o hatu moto whawhawha ki tō pule lulu, pe mo hoa pongi ko ia o e whalai te, whangai lupe pe ke hopa ke la a, pe a alamali e mai a e whalai te, whakasiko ia a e spoti a ngai kōrisi I e whalai te pe o alamali e pe a Nuku'alofa e whasinga o e wikeni. Ko e mawhana tahe fua, mawhana te krisi o te asi tō taha I he tawa whanonga te pule lulu, pe whuke whakaosinga o e wikeni. Pa koe lawa kakato mo whamatala ea ki he e whiawhini, o whake mo mau ha e whiawhi lelei. Vai o laia mo e tō o ngā oi ea, ka tau tue wakayange peheni ki ngāhi olo I o ngongo. Ngā oe ai podo ngā oe whanua ke wakai I ngāhi whaihala kuhoko ki ngāhi ngā oe whakakelekele o lahi ai mōle ngāhi konga kelekele ni I hi totonu whakawao. Tō mateu teu e kapneti ki a whaahinga tō oni ai palemia ki hone whasisi I na wahe ke tokoni I hono whaivia ko ia e whanua I hawe sia ai lolo I tongani. Pea I kona e he kulupu I whipalasa ai kolistonga I whi au I whipalasa whawhanua no sila ka I he kulupu ko ia tō pō. Mo e kakato I peia I ngā hio ngongo me ledio kai uma a whoki televisione to ngā ki ho wana mwista amo ne au taki katoa atu peia ki hana to whane katoa pe. Kai malo e tau ke I whi au mai ka mō mea. Good evening and welcome to another week with Radio and Television Tonga News. I'm Popoa Aho with your English news package for this Monday evening, April 13th. Today's top stories. The Ministry of Lands is taking steps to investigate increasing number of land-related court cases that contain irregularities or seemingly unlawful activities. The Prime Minister says Cabinet is prepared to take possible pay cut to help the country deal with the impacts of a global fuel crisis. And the Tonga College Brass Band take out first place in the youth grade of the New Zealand Brass Band Championships over the weekend. These and more stories coming up later on in this bulletin, as well as the latest from the sports scene and the latest weather update to wrap up this hour's news package. Now, the Ministry of Lands and Natural Resources is now taking steps to thoroughly investigate all irregularities occurring in land-related matters due to the increasing number of current court cases related to unlawful activities involving land. In an interview with Radio and Television Tonga News, Lands Minister Dr. Tanela Fusimalohi explained the ministry is looking to carry out this investigation as part of their commitment to ensuring faster processing, proper organization and review of all public applications submitted to the ministry, especially within the ministry's first 100 working days. Dr. Fusimalohi says there were unlawful activities involving some of the ministry's staff. However,
Legal processes are underway to investigate this issue, including auditing the ministry's land registry. He says that there are cases where ministry staff have colluded with outsiders to carry out actions that involve submitting documents and information to the minister that were later found to be false. There are also rightful legal owners who are now losing their properties due to these illegal activities. There is also concern regarding land or properties that have been used for purposes other than what it was originally intended for in terms of leases and allocation of properties with misleading or false information deliberately provided. An audit of the ministry's land registry is underway with the intention to identify such activities and for the ministry to take appropriate actions resolve. Dr. Fusimalohi added that if criminal activities are found to have been breached, the matter will be referred to the police and the Anti-Corruption Commissioner for further criminal investigation. At the moment, it is understood that some of these land-related cases connected to unlawful activities are already before the court. Despite this, the ministry continues its work to thoroughly investigate the issue with the goal of delivering fair, reliable, trustworthy and efficient services to the people of Tonga. The government says it is preparing contingency measures in response to ongoing uncertainty in the global fuel market, which continues to impact Tonga. Authorities are currently in planning for the possibility of the country moving beyond the existing Level 1 status to higher alert levels, depending on how the situation develops. The issue was raised during a press conference with the Prime Minister last week, where journalists asked whether the government would consider salary reductions for cabinet ministers, similar to a recent move by Fiji's Prime Minister, as a way to support those most affected by rising fuel costs. Prime Minister Lord Whakawhanua confirmed that Cabinet stands ready to implement such a measure should the fuel situation deteriorate. He said discussions are ongoing within government on a range of potential responses if conditions worsen. These include tax relief measures, targeted assistance for vulnerable groups, and possible subsidies to help offset electricity costs. Despite these preparations, the Prime Minister noted that Tonga remains at the green level, indicating that the current fuel situation is still manageable. The Tonga College Brass Band have been awarded champions of the New Zealand Brass Band Championships Youth Grade, while also coming in second place in the D Grade group. Information from the Tonga College Brass Band camp states their participation in this year's New Zealand Brass Band Championship was at the invitation of the Brass Band Association of New Zealand made last year, and the group have been preparing since then for this competition. A total of 35 students make up the visiting brass band who arrived in Aotearoa last week, along with the principal, deputy principal, bandmaster, representatives from the Parents Teachers Association and Ex-Students Association, along with some teachers and parents who tagged along to support the band. As the competition closed out over the weekend, there was an incredible moment for the band and the supporters for the Tonga College Brass Band to be announced the champions in the youth grade, beating 4 other New Zealand bands, as well as earning the Best Soloist Award, and then also placing second in the D grade. The band student awarded the Best Soloist in the youth grade was Latu, who performed a cornet solo during the competition and told Radio and Television Tonga News that it was truly an incredible and heartwarming feeling to be awarded the Best Soloist, as they had put a lot of effort into their preparations for this event, and it felt like the sacrifices made to be able to reach New Zealand were worth it when they came out on top at the end of the competition.
The New Zealand Brass Band Championships took place in Wellington, New Zealand last weekend, and there were several from the Tongan community along with Tonga College ex-students who showed up in support of the Tonga College Brass Band, and they were all absolutely delighted with the results of the band's competition. The prison's commissioner, Laini Manuwhetoa, has expressed concern with the growing number of inmates being held at the Huatolitoli prison on offences related to drugs. During a press conference last week, Commissioner Manuwhetoa revealed that the largest group of inmates currently at Huatolitoli prison are those whose offences are directly related to drugs. He says there are a total of 248 inmates currently, and of that number, approximately 30% are directly involved in drug-related offences. He noted that is a concerning for the future, warning that the number of inmates at Huatolitoli connected to drugs distribution and usage is likely to continue increasing, and this is a trend that does not bode well for the system and the country as a whole. Manuwhetoa said that in the past, the most common offences that saw inmates brought to Huatolitoli were theft and burglary, but now the number of drug-related criminals is rising in the prison. The Commissioner emphasized the importance of rehabilitation, saying they have ongoing programs according to specific offences for the inmates to try and deal with the issue of drugs abuse and give them a chance to change. While the Tonga national men's netball team is preparing for a netball competition in Fiji next month, the team management and players took the initiative to host a coastline cleanup along the beaches of Nuku'alofa as appreciation for the support they've received for their team's preparation efforts and to promote a clean and healthy environment. Early on Saturday morning, the team management and players gathered at the BSP car park to begin collecting rubbish along the coastline starting from the Kongakawa area through to Popua. Speaking to radio and television Tonga News, the team manager, Roman Waihu, says this is part of their ongoing efforts to give back to the country for the support that several people, groups and organizations have given the team as they prepare for the tournament in Fiji next month. We got invited to a tournament in Fiji happening in May. So with that, of course, we went out to sponsors, businesses alike. At the moment, the team have already received several donations from different groups and organizations, but are all still awaiting assistance from other sources. However, the president of the Tonga Netball Association, Charlotte Sisfa, has confirmed the government's commitment to support the team's travel, in particular the cost of the team's airfare, through a 40,000 pa'anga donation from the Ministry of Internal Affairs. Meanwhile, representative from the team management, Celia Letcher, expressed their readiness and preparedness for the upcoming trip, where the team will proudly represent Tonga. This beach cleanup program was also supported by a fitness group known as the Kauntoa, who were divided into 3 teams to tackle the large area that needed to be covered in the event. The goal of the initiative was not only to show gratitude for the support that they have received, but also to promote an active lifestyle and ensure that Tonga's environment remains clean, healthy and beautiful. And it's the final day before the Tonga Health Secondary Schools Athletics competition, and participating secondary schools are making final preparations as they look to represent their respective schools at the 4-day event starting tomorrow. This morning, Radio Tonga News visited the Bow High School and Māmaloa Side School, both getting ready to compete alongside other schools at the O'Fiva Stadium. The Māmaloa Side School principal, Fi'au Moala,
said that the spirit driving their student athletes is one of joy, gratitude to God for the strength given to them and the opportunity to show up for their school. Paula emphasized that the school upholds a spirit of peace and unity as they approach this year's competition. Mamaloa Site School is also working together with Mamaloa Middle School in their preparations. Meanwhile, students and athletes of Tupo High School are also eagerly awaiting this year's competition to showcase their talent at Teuwhaiwa Park. The Tupo High School sports master, Toto Ofavea, expressed confidence that their team has prepared well and are ready to display the talent God has blessed them with during the competition. Reporting for Radio and Television Tonga News, I'm Litea Taukapo. That's your local news for tonight. After this break, we'll join Bia Olia for the latest in sports. Welcome back in sport. Samoa has defeated Benin Tonga 19-10 in a historic women's rugby clash at Teuwhaiwa Stadium in Nuku'alofa. The match marked the first ever meeting between the two Benina Pacifica sides, showcasing top female talents from both nations. Samoa secured the win through disciplined defense and effective attacking play, while Tonga remained competitive but could not close the gap in the second half. In a statement after the match, Benina Pacifica Rugby described the occasion as a day to be proud of, calling it a major step forward for women's rugby in Oceania. The organization says the fixture reflects a growing investment and visibility in the women's game across the Pacific. Women's rugby in the region continues to develop with increased support from governing bodies and stronger pathways for female athletes. Both teams are now preparing for upcoming regional competitions. The Oceania Rugby Women's 15 Championship will be held in Fiji later this week. Matches are scheduled for April 17th, 21 and 25th, featuring Tonga, Samoa and Fiji. And that's sports news. That was your sports news with Bia Olia. Now taking a look at the latest weather updates from the Fort Motu Weather Forecasting Centre with Viola Vainikolo. Good evening, Tonga. Welcome to your evening forecast from your Met Service. Headline for tonight, beautiful sunny by tomorrow. The start of the National Inter-College Sport at Teuwhaiwa Stadium, but we're looking at Thursday. There's a chances of showers of rain from these drafts that are sweeping off the southern waters by Wednesday and affect Nuku'alofa and Ewa. By Thursday, continue to move north to the central and the northern part of Tonga by Friday and through the weekend. This is the satellite imagery, clearly indicate the trough that lies over the news, bring cloudy condition and also occasional showers today, but for Wawa'u Ha'apai Tongatapu, Ewa and also our southern waters experience mostly fine weather today. So in the next 5 days, we're looking at tomorrow until Saturday. This high pressure to fast southeast continue to bring fine weather across Tonga by tomorrow and Wednesday. But there's a trough they're expected on Wednesday to affect the southern waters and move north and move east and affect Tongatapu and Ewa by Thursday. And the high pressure to the south will push it to the central and the northern part of Tonga by Friday and onto the weekend. Let's play and look how it goes.
So this is Tuesday, but for Wednesday, expect this trough over Tonga take the cloud coastal waters continue move east and affect Tongatapu and Ewa by Thursday. And this high pressure to the far south will continue to push it to the central and northern part by Friday and also Saturday. So for tonight until early tomorrow, across our island division, we're looking at the east and southeasterly winds continue prevails across Tonga, especially our coastal waters are expected to be around 10 to 15 knots tonight to early tomorrow, sometimes rising up to 20 knots over coastal waters of the newest. But for the weather, expected fine weather, clear skies from tonight until early tomorrow across our island division. So there's not much of a change from tonight until early tomorrow. And the minimum temperature dropped down to 23 degrees here in Tongatapu and Ewa, up to 25 degrees tonight to the far north of the newest. Stepping forward to tomorrow, Tuesday, the east and southeast will continue in the morning, expected to slightly or shifting to northeasterly, especially Hapai, Tongatapu and Ewa, and also our southern waters to east and northeast by later tomorrow. But continue fine weather, pretty sunny by tomorrow, with tops of 31 degrees here in Nuku'alofa, Ewa, and also Hapai Crib with 30 degrees over Vava'o, and the newest slightly east and northeast by later tomorrow over Hapai, Tongatapu and Ewa, 10 to 15 knots. And east and southeast will continue over Vava'o and the newest coastal waters by tomorrow. So tomorrow still a good condition for small craft because the state of the seas is slight to moderate. Tide prediction: low tide tonight at 25 minutes past 10. The high tide will be early tomorrow at 4:45 in the morning. Sunrise tomorrow, 8 minutes to 7, and the moonrise will be early tomorrow, 17 minutes past 3. 5 days outlook for Nuku'alofa. Fine weather will continue on Wednesday, but as I said, Thursday, expected days draft from the south will continue to affect Tongatapu and Ewa by Thursday, bringing occasional showers, and also Friday early in the morning, but fine weather will expected over the weekend here in Nuku'alofa. Maximum temperature forecast up to 31 on Wednesday and also the weekend. And that will be all from your mid-service for this evening. Thank you for listening. Thank you to Viola and the team at the Tonga Met Service for that latest weather update. That wraps up this hour's news package, but before we part, here's a final look at tonight's top stories. The Ministry of Lands is taking steps to investigate the increasing number of land-related court cases that contain irregularities or seemingly unlawful activities. Prime Minister says Cabinet is prepared to take possible pay cut to help the country deal with the impacts of a global fuel crisis. And the Tonga College Brass Band take out first place in the youth grade of the New Zealand Brass Band Championships over the weekend. That's your news package for this Monday evening, April 13th. For more on these stories, you can visit our website at www.tbc.to. Join us again tomorrow for the latest local and sports news and weather updates. Now, for myself and the radio and television Tonga News team, thank you for joining us. Have a good evening.